Nawe mubunge wa Tigania West Dr. John Mutunga nethiritwe akiuga kuongereka kwa wagagia mono ntere cha meathene ndene ya gicigo giki kwithiritwe gukionekana kumania na gikundi kia mungiki kiria kithiritwe gigicokera Kenya aria nande ethiritwe akiuga thirikari iria irio itethirwa igitikiria gikundi giki kwithirwa kigitithia na mbere mauthukangia jayo ethiritwe akiaria ndiria akwithairwa akiruguria waki bwa barabara. Bunge wa Tigania West Ndaitari John Mutunga naritete mukana kirikundi birakwa no biethire bia mungiki kumania na ndwaria ciocokera kwa kundike barakwa ibaitete na mbere kwangaikia kari muno ba meathene ya kwethira kwe antu bakululungana baka kwithire gikosi iki ibamenye kumedwari bituhatite na twaba tutakonzo na bakethira bari no tutenda kwirigira muntu maisha yao ya tukunia kwa kaya kai muntu temu tutikirito mutamisha mtungi no manga tuchukune na hiyo mno tumeiba oba community ne tuwe na mantu amai to manga tukomanya kiongo kwa kuzo tinga tutubura bibia lakini kwa kudena mikari na miturire mi no kenda nuko na mantu ya tututioro no manga ingiro Androe bongo birudate. Kamu kana tubatia lu madilu kwa ite dilatia. No manga bingiro. Nenda kwenda kwa onyo. Kwenda kula. Lakini kava tukadili wadifu tukadili kula iba kai beya. Kuroki kuringana Mutunga. Na zaidi kali na zine mbesa. Lakini zikali na zine mbesa. Muneno wala tadulile pingo batu wala tomuringira kula. Nora milite zikarira. Muntu ina zina tinyela kwa na hiye na zina turamwingiria ara tuguru muwatajara na twamukare mangathikari gatata ihokira akiaria gitara kurura barabara Chimbarua Kamarima na Mailo Mutunga naritete mukana kintu kimbethira kuiba utumirwa kuthukangia rietura Tigania West ni antu baome na njira ya kubuithia maandamano antu baithite kubandamanite athene ni antu barimbe chacho kuma ome nikenda ya kuthukirito na Mutunga no twetike gatu babari ande tuibe Mutunga geta atia bere ya tiri kwa mbitithiri ya turuki mundu kuma ome akatha no bere muome ungi akaya kama zenda kayelira twao bakalulungana baraba wati babaye bari na skulu secondary school ana wali ngaka miaka 18 mwana gari miaka 18 aenda kwenda maia aturuma Mutunga Mutunga no muririnya peace kuna kiongozi kondo wale Erikano merie mekai methiru akariba mbarwa balasimeka kama tamiri ya endo bao na ituru egitarira kwina mathiko ndune nde baina nkatho inene kumania no turo kwa barabara Tuwa mwashuo mbele kwa ina basiata na barua ya ina aturi lakini kilio ke atwangaranga watu yitira tuo kabugeni murugu twa kuromba ila turazwa barua na tukiwa murugu na kuongele ile una ume gare mbere kuina mambarwe ye na mire Jumamosi tukawe tukandika history kiriukurira itawa mbuko bugini Mutunga muna MC Ombe umugunore njino ibarombete akari kuatanira na thirikari ukaria barabara kenda itekathukange andu bethukia barabara intentionally ugetira inde rako muntu akite nkonjira ndine njeroi sini kweli kwa andu bange bakuinga barabara kenda omba ukila kwawe ukainga barabara kenda omba ukuma oku na makosa sasa ende barabara tunelao kule toyaye oku tunaweza nange sio ni makosa kwa bange bakothoke barabara kenda wetawa ekokera au kongania rego tekeleka wetawa na njira kothoke barabara na makosa tumenyere ni barabara jiu tumira bezini kama chief Nkiripotera Wero TV kuma Tigania Mbita wa Mukiri wa Mithika.